Hello class, in today's video, I will teach you not to use the word very. ሁሌ very እንዳትሉ ነው። ለምሳሌ የሆነ ነገር ስታዩ it's very interesting ለምን ትላላችሁ? It's fascinating. ወይም በጣም ሲበርዳችሁ it's very cold ለምን ትላላችሁ? It's freezing. ወይም ደግሞ ለምሳሌ ቤቱ በጣም ፏ ብሎ ካገኛችሁት ወደ ቤታችሁ ስትመጡ wow it's very clean ነው እስከዛሬ የምትሉት oh my god it's spotless there is no spot it's spotless very clean ከምትሉ it's spotless ወይኔ ልጅቷ በጣም አይናፋር ናት በጣም አይናፋር ናት she's very shy ነው የምትሉት she's timid ወይኔ አይታችሁታል የኢራን ኒኩለር ማብላያ ምን ያክል እንደነበር ባለፈው የተመታው ማለት ነው oh my god it is very big ለምን ትላላችሁ it's gigantic የአሜሪካ ብሎክ በስተሮች ባይሆኑ ኖሮ አይጥሉትም ነበር it's gigantic ነገሮች በጣም በቃ ሜሲ ሲሆኑ ወይም disorganized በቃ በጣም ሐሳባችሁ disorganized ሲሆን disorganized ማለት organized ማድረግ ሲያቀታችሁ ወይም ሐሳባችሁ ብትንትን ሲል ወይም ለምሳሌ መሪ ሲያጣ አገሪቷ ለምሳሌ ምስቅልቅል ስትል መሪ ስታጣ look at it everything is disorganized ከምትሉ it's chaotic very disorganized ከሆነ የሆነ ነገር ምን እንላለን it's chaotic ወይም ደግሞ እኔ በጣም ከፈራው I'm very scared ለምን እላለሁ I'm terrified when petrified I am petrified I'm afraid ከምል ወይም I'm very scared ከምል I'm petrified የመጨረሻው ለምሳሌ ጫጫታ ጆሮአችሁ ሊፈነዳ ሲደርስ ወይም ጆሮ የሚያደነቁር ድምጽ ስትሰሙ it's very noisy አትበሉ it's deafening ያደነቁራል it's deafening ስለዚህ እንዳትረሷቸው እነዚህ these are the 7 ways not to use the word very the first one very cold freezing very clean it's spotless very shy he is timid very disorganized chaotic very scared terrified I'm very scared ከምትሉ I'm terrified the last but not the least very noisy deafening ያደነቁራል the sound the music is deafening ስለዚህ የሆነ ነገር በጣም ያስጠላል weird ነው ማለት ከፈለጋችሁ ምን እንደምትሉ leave it in the comment section ለምሳሌ very weird ማለት ካልፈለጋችሁ ምንድነው የምትሉት it's very weird ማለት ካልፈለጋችሁ ምን ትላላችሁ put it in the comments it was catch again ciao get some language school